twarabarondereye independence sivyo twarabigishije umuziki sese nitwe twayibahaye guys bano bantu baza bavuga biragaragara ko nta makuru bafite ku Rwanda bano bana b'abarundi bashikoye bavuga nonsense. Reka tubaho ukuri banyarwanda, telefone meza turayafite, kamera turazifite, internet irahari mu gihugu cyacu, umutekano urahari. Dusubize buno bwana buno buntu buza buvuga ibintu butazi, tubuho ukuri. Reka nze mbereke iyo video y'akana k'agakobwa kakiri gatoya kakeneye kurya gakeneye kurerwa, mbereke ibintu kavuze ku Rwanda. Ibintu byose nitwe twayibahaye sivyo sitwe twikuki twarabarondereye na independence twarabarondereye independence sivyo twarabigishije umuziki urumva ikintu baturushije n'ubutinganyi gusa cyonyene. Eske je wombwira gute umuntu muzima igihugu kizima kiri barekurira ngo batinganye ngo baje kumugaragaro? Eske bijye bintu kweri uri umuntu yiyubashe bijye bintu wabiri kurira abantu kweri bakabikora nka DJ Brian wewe jewe nshaka na wewe yayiciye umujya mujya mukobwa n'umunyabubanza sivyo mavuga ko yabaye bubanza ivala ni yabaye bubanza yo mukobwa twamucumbikiye igihe kingana gute mugatangwe gure kutsumunwa nk'umusure abarundi ujya mukobwa no murundi si umunyarwanda kazi ujya no murundi kazi kandi akwije amakondisi ubwo se babarundi bashitse hariye baca biyitirira yuko aribo sivyo kuko mu bisanzwe u Rwanda rwagutswe n'abazungu buterera abazungu bararugutse sivyo ubutinganyi barabubazaniye babaterekeraho nabo bati hello mumeze mutenize ko mumeze neza. This is Magnifique again. Welcome back to my YouTube channel. Guys, kora subscribe nimba utarakora subscribe. So nkuko mubizi rero naza gubundi mfite vibe nje kubaha kubereka umuco gakondo, imbyino gakondo, yes, imbyino za Kinyarwanda, ariko uyu munsi siko bimeze. Ikinzanye uyu munsi nje gusubiza umwana k'akarundi kazi kavuze nabi igihugu cyacu, kubera ko iyo bigeze ku gihugu cyacu iyo bigeze ku gihugu cyacu, ku Rwanda rwacu dukunda ewana. Uyu munsi narinzi ko ntari bukore video, ariko nje kubera kano kana k'agakobwa wakana we uratinyuka we nta nubwo buba ufite cyangwa nutuvi yuze uri kwishakira uza usebye igihugu cyacu. Urakizi we wari bwana kigeremo ayo mashyari yanyu, kubaho nabi kwanyu mwabigumanye, cyangwa se nimba munashaka kubaho neza mukaza tukabaho ko nta mutima mubi, tukabaha n'ibyo kurya mukarya, tukagufungurira ukabasha kuza kuri kamera byibuza abana haza. Iyo nzara ufite uri kuza kuyitura ku banyarwanda, uri kuza kuyitura u Rwanda, uri kuza kuyitura ku buyobozi bw'igihugu cyacu. Nta soni. Mufite izihe mbaraga n'ubuhe bushobozi n'ubuhe bwenge bwo gufasha abanyarwanda kubona independence? U Burundi ahubwo si cyo tutabakoreye niki tutabakoreye? abapagasi twarabakoresheje tukabahemba tukagira ute rwose tukabafungurira mukabaho neza.
ibyo nibyo byo kwituruza uvuga no sense hano. Banyarwanda muhaguruke musubize tuno twana tuza tuvuga ubusa ibintu tutazi. Uratinyuka ukavuga ngo u Rwanda ni igihugu ngo cyaguzwe n'igihugu ngo n'abazungu. Really? Cyangwa ni ishyari ufite? U Rwanda ni igihugu cyiza, ni igihugu cyakira abantu bose. Nawe nuzuri umurundi tuzaguha aho gutura, tukugaburire, tugufungurire, tuguha amata, tuguha ibiryo. Abo bazungu nibaza gusura igihugu cyacu nabo tuzabakira, kubera ko abanyarwanda dukunda abantu nta rwango tugira mu mitima yacu. No hate kabisa. Ariko iyo uje none ushaka kuvuga nabi igihugu cyacu, iyo uje nabi ushaka kuvuga president wacu, iyo uje nawe ushaka kuvuga ubuyobozi bwacu nabi, turahaguruka. Banyarwandakazi, banyarwanda muhaguruke, muhangane n'utu tuntu twose tuza tuvuga nonsense hano. Tuzi aho igihugu cyacu cyavuye, abanyarwanda tuzi naho dushaka ko kizagera. Mucunge midomo yanyu n'ibintu na nonsense muza muvuga hano. Uburundi burusha iki u Rwanda? Ni ikintu na kimwe n'akagero na gatoya wavuga ko Uburundi burusha igihugu cyacu. Wahera uvuga look at you nurangiza urebe abanyarwandakazi. Wagakwikuza kuri kamera byibuza wabanje kurya kuko ndatekereza ko ari inzara iri kukuvugisha kameme. Ni inzara shuti yanjye, ufite inzara yo mu magufa. Kuko u Rwanda ibyiza rwagezeho, ibyiza byose birigaragaza. Ayo mashyari rero atuma mureba mukababwa murasara kubera ko dufite perezida wacu mwiza. Mva wari bwabona umuntu mwiza imbere n'inyuma, outlooking, mu miyoborere akaba number 1, inyuma akaba number 1, mu kwitangira abanyarwanda, mu kwitangira igihugu cye. Intore zurisha intambwe nyakubahwa. Ahubwo wakabaye kubuvuga ngo perezida w'u Rwanda natwereke uburyo akoresha kugira ngo abanyarwanda babeho neza, kugira ngo igihugu gitere imbere, kugira ngo abanyarwanda babe bamwe. Apana mwebwe amacakubiri yamaze. Look at you. N'amahanga twigiraho, n'amahanga yigira ku Rwanda. Watangira kubona rero haje abantu gusura u Rwanda, ukavuga ngo u Rwanda ngo bararugurishije ngo n'igihugu cy'abazungu. Yo look at me, I'm Rwandese. Reka dukora ivyo nyene muvuze mukeneye mu mahoro menshi. Sibyo? Inja bajya badasumye, badakiziki, badakoze ngo bakore n'amaboko yabo. Kandi mu Rwanda ntiyimbuka niko numva. Ntiyimbuka vraiment. None bari miki. Urabona ikintu cabavuze ati iki kintu cyatewe mu Burundi. None tuvuge ko ari system yo kuja kwiba muri Congo kubera ko atacu bafite. Bien sûr. Nani bakorera abazungu? Erega icyo umuzungu amutegetse n'icyakora. Kuko hajya si wabo. Biba inzahabu muri Congo badishira abazungu. Sibyo? Hajya ibintu byose bakora nivyo abazungu, amategeko nayo abazungu. Cyakoze disi hari n'igihe numva mbagiriye impuhwe disi. Hari igihe n'ukuri numva mbagiriye impuhwe abarundi mana. Kubera ko igihugu cyanyu cyarabananiye kugikorera ngo mugiteze imbere.
mutangiye no kwiyahuza muvuga ngo babibye yo muri kureba ibintu byose u Rwanda rumaze kugeraho mukumva rwose nta kintu mwavuga uretse kuvuga ngo bibye ngo bibye muri Kongo. Murumva nta kindi kintu cyo kuvuga. Mureke ishyari mukore muteze imbere igihugu cyanyu. Kuko twebwe ibikorwa u Rwanda rwagezeho birivugira. Sina ngombwa ko tuvuga, murabibona ngo muziki yababa we ubusa tuvuga. Tuzakomeza dukomeze duteze imbere igihugu cyacu, mubirebe. Ahubwo mwakabaye kuba mutwigiraho, mwakabaye kuba mwigira ku Rwanda, mukamenya uko bakora, mukamenya uko urubyiruko rukura amaboko mu mifuka rugakora, mukamenya uko ababyeyi bakora bakiteza imbere, mukareka kuza muvuga nonsense, utuntu tudashinga. Ukorera igihugu cyanyu byarabananiye, none murumva mushaka kurira ku Rwanda, murumva mushaka kurya ari uko mwabonye utuviyuzi kubera ko mwavuze nabi igihugu. Ntabwo tuzabemerera.